Jacques-Joseph Moreau postaje opsednut fenomenom halucinacija. Dr. Moreau čvrsto veruje da će ukoliko otkrije tajnu halucinacija, naći uzrok samog ludila. S tom namerom počinje da sprovodi niz eksperimenata isprva na samom sebi. U tim eksperimentima kao glavni alat koristi tada ne tako poznatu supstancu sa kojom je Moreau došao u kontakt na svom proputovanju po Bliskom istoku. Hašiš. Tamno put izači, tamno putog naroda. Hašiš mu vremenom pruža uvid u svet halucinacija, ali pojavljuje se i prvi problem. Da bi napravio pravi pomak, dr. Moreau mora da ispita efekte hašiša objektivno, to jest posmatrajući ih sa strane. Potraga za dobrovoljcima je počela. Dr. Moreau je tražio ljude snažnog, ali otvorenog uma, samosvesne i radoznane. Pojedince koje miris nepoznatog nije zastrašivao, već privlačio. Umetnici su oduvek bili zavisni od muza i njihovih raspoloženja, čak i pre nego što su ih Grci izmislili. Zidovi pećina bi ostali prazni da Bizonovo meso nije bila inspiracija prvog glavnog slikara. Analogija je jasna. U praskozorju ljudske kreativnosti čovjek je inspiraciju pronalazio u spoljašnjem svetu. Vremenom on se sve više okretao sebi i univerzumu sopstvenog uma. A tamo, zakopan duboko u suđerastoj masi, krio se ideal večnoga. Podsvest je na početku 19. veka još uvijek bila neistražena teritorija. Trebalo je samo pronaći ključ koji je otvarao kapije tog skrivenog carstva. Dr. Moreau je imao ključ. Hašiš klub je nastao kao tajno društvo najelitnijih umova Francuske toga doba, koje se svakog prvog u mesecu okupljalo u hotelu Lauzun, smeštenom u latinskoj četvrti. Povod za okupljanje bila je čudesna smesa koju je dr. Moreau delio okupljenima, među kojima su se nalazila i takva imena kao što su bili Aleksandar Dima, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Balzac i mnogi drugi. Moreau je znao da će napraviti dobar potez ako na mesto objekta u svojim eksperimentima bude doveo umetnika ili čak mnoštvo njih. Osim činjenice da su oni pokazivali najviše interesovanja da se uopšte upuštaju u nešto slično, njihov um je bio odlična podloga za stvaranje apstraktnog. Dar također svojstven ludacima. On je također znao da će ludilo najbolje spoznati posmatrajući ga kroz oči genija, pa je takav izbor i napravio prilikom regrutovanja članova kluba, što je skup činio nesvakidašnjim i jednim od onih koje nije bilo lako okupiti. Ličnosti tog kalibra teško je bilo zainteresovati za poduhvat u čisto naučne svrhe. Njihova priroda je bila takva da im je trebao veći izazov. Moreau je bio prinuđen da izvuči posljednju kartu iz rukava i u tu svrhu otkrije tajnu koju je ljubomorno čuvao čitavu deceniju. Na svom proputovanju po Bliskom istoku, osim što se prvi put susreo sa hašišom, Moreau je došao u posjed izvesnog recepta. To je bilo upustvo za spravljanje dameska, smese koja je vodila poreklo iz laboratorije čuvenog dvorca Alamuta.
Bilo je to tajno oružje legendarnog starca sa planine, magični napitak koji je zemaljsko pretvarao u rajsko, droga po čijim su se uticajem javne revizije jače od onih koje će pohoditi čovječanstvo jedan milenijum kasnije u obliku LSD-a. Mnoge droge su nazivane božanskim, samo je jedna to i bila. Hašiš je bio samo jedan od njenih sastojaka, ali su samo svi zajedno proizvodili željeni efekat. Moro je tako ukazao i na zabludu u kojoj je svet bio jako dugo, bare kada je reč o čuvarima alamuta. Asasins, reč koja danas u gotovo svim zapadnim jezicima znači atentator ili ubica, zapravo je bila samo lingvistička greška, nastala zbog lošeg prevoda. Pravi naziv vojske starca sa planine glasio je Hašišans. Vest da je starac sa planine najzada raskrinkan privukla je najarogantnije među pesnicima, najveće među piscima i najluđe među slikarima. Legendu su poznavali svi odreda. Kao nekada sledbenici starca sa planine, ovi poznati umetnici su bili posluživani nabaveskom iz ruke ekscentričnog doktora koji bi se prethodno svakom ponaosob obratio rečenicom koja je u alamutu verovatno zvučala daleko autentičnije, a koja glasi: ovo će biti oduzeto od tvog dela raja. Neki od njih su kasnije pisali o svojim iskustvima. Mnogi od njih su pisali i inspirisani svojim iskustvima, ali niko ne zna tačno šta se dešavalo tokom ovih seansi. Hašiš klub je zvanično prestao da postoji godinu dana nakon njegovog nastanka. Beograd 2011. Ideja je da se bez ikakvih ograničenja stvara muzika koja prija prevashodno onome koje pravi. Ideja je i da se u tom kreativnom procesu sarađuje sa raznovrsnim ljudima, raznovrsnih talenata. Ideja je da se pored muzike koriste i drugi aspekti stvaralaštva kako bi se uključeni ljudi izrazili. Ideja je da se stvara kulturno, originalno i lepo. Ideja je da se to pokaže što većem broju ljudi.